Assalamu alaikum. Урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 28-марты күнгө жекшембе. Биз азыр Кара Суу районуна караштуу Матай өкмөтүнүн чоң айылында жайгашкан Учкун мал базарынын алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы малдардын сатылган баасын чогуу билебиз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар достор. Биз азыр алгач чөп базардан баштайбыз. Saman aslında bede birisi duruyor. Bede kimden tutanlar? Bede sizlerden mi? Assalamu alaikum. Bas kança oladan? 320 Esparse. Esparse 320 som. Kançadan satıldı bu kaçayın? Bu kaçayın arkada satıldı. Yok kim orada duruyor? Suya üstte bırak. Vardalar elinde börek var. Bildalam deyince börek var elinde. Üstündedeyiz. Karaçap'tayız. Karaçap kançadan? 300 som. Esparse 320 ya. Kımmatladı o anda. Arpa saman var. En Arpa saman? Arpa kança? Jönököy bedeler kança oldu? Bol oldu. 350 kağıt atar. Nake, başkaları da tapıp göreydi. Bedeler 350 som deydi. Assalamu alaikum. Bu neyin saman tuğan? Sizdeki baka? Arpanın kuva? Arpanın samanı eken bol. Bazı kançadan bol adam? Arpa bizde. Düşbeyiz. 200 kança? 210 somdan deydi. Bu adırdı kuva? Bu arzandagаны у же кымбат малыбы? Arzandagаны турабы? Мынакей достор 210 сом дейт, Esparse 320 дейт. Бул кимден мына беде? Силерденби? Сизденби ака? Esparse'би же жөнөкөй беде. Канча бул? Экинчи орун беде? 250 сом. Esparse 320 сом дейт, а? Мынакей ар 220 сом. Мына киши 320 деди да бая? Onu жазып койдум. Айтыңызчы? 56 менен 556 менен 17 12-30 дейт достор мына. 17-12-30 а? Мынакей сиз жакын жерден эле келдиңиз да туурабы? Ооба, ушул жерден. Заказ кылса жакыныраак болсо алып барып бересиз туурабы? Доставкасы менен. Мынакей достор, мынау неме окшойт а? Паянын пиреси. Бул кимден, сизденби? Канчадан бул? Канча? 150 сом. 150? 150 сом дейт мынакей. 150 сом дейт. Мына достор, бул дагы беде азыр. Чоң медиа. Мына чөп пирес окшойт ака. Сизденби? Канчадан болот ака? 270. 200 канча? 270. 270 сом дейт мына. Тонун чөп экен да? Бул мурдагыдан арзандады да кыштан, а? Же ошол деп ойдонбу? Көтөрүлөт. Кайра көтөрүлдү а? Жаз келип чөп чыгып калдыбы дегенби же тоолордо кар бар да турабы? Мынакей достор, беде чөп престин баасы баасын айттык. Мына неке беде окшойт ака? Esparse'би? Канчадан бул? 300 сом дейт. Сатылып кетти уже, а? 300дөн сатыптыр ака. 300дөн сатыптыр. Saman kimden? Bul kançadan satıldı? 190 somdan satıldı. Bul bede neme? Arpa saman. Arpanıkı var. Arpanık eken, budaydık emes eken. Nake dostlar, бүгүнкү күнгө болгон чөп базардагы баалар ушундай болду. Эми азыр биз мал базарга кирип, базардын оозундагы сатылган малдарды билебиз. Мына токто окшойт ака, канча болду токто? 9000 сом болдубу? Мына ургач токту 9000 сом болуптур. Toktuğunu bol alabilirsin. Ya, Bol alabilirsin. кымбат болтабы? Канчага алам болуптур? Şuralarda bir 10 alasın. 10го? Gangir başkan olsun. Ошон үчүн арзан болуптур мынакей. Мынакей достор, базардын ичи бүгүн жамгыр жаап, кичине басылды азыр. Ошентсе дагы элдер көп эле келиптир базарга. Эскерте кетсек, бул жер 2000-жылдары 2005-жылга чейин пакта тазалоочу завод болгон.
Бұл жерде бір дробилка тұрады. Ассаламалейкум. Қаншадан екен ака бағасы? 20 мың 18 мың. 20-18 мың. Айырмасы қандай болып қалады? Айырмасы ушалағы şu var. Қандай? Maka uşalağı şu var. Мака ушалағыча? Maka uşalağı. Қайсыл? Мінекей достар, моторының қуаттылығында айырма жоқ қой? Dökök bir de razınız olsa. Қанша киловатт? 7,5 kW 3,5 мың abura dököten. Екеутен 7,5 киловатт, 3,5 мың оборот дейді. Мен бұға чейін YouTube каналыма киргиздим да, тартып, анан бирөө жазып коюптур. Бул бир фазада иштейбейби? Bir fazla işte. Иштейт. Иштейт деп айтсам, иштебейт, көтөрбөйт деп жазып коюптур да. Көтөрөт да турабы? Мына иштейт экен достор. Канчадан саттыңыз буга чейин? Buga çayın 19,5 markadan satlatağız. 3 медиа. Башынан айтып коюңуз, мына канча? Bu 20-18. 20-18 миң. Мына ушалайт дедиңизби? Uşalağı. Мына ушалабайбы? Uşalağı. Мынакей достор. Pulu kança ka? 20 Эже токту канча болду? 15. 15 миң сом болду, а? Семиз окшойт, союшка алдыңызбы? Yok satamam ekan. 15 миң сомго алып тур шуну. Satamam ekan. Саны канча болду, аба? Сатылдыбы? Satılmadı. Сатылбай калдыбы? Канчага чыкты? 370? Мына ушул торпок 47 миң сом болуптур достор, мына. Ассаламалейкум, канча болду туган? Же сатылбадыбы? Канчага чыкты? 90. Жашы кандай? Bundan 90 mingге чыгып тур, bundan сатылбаптыр. Мына достор, жамгыр жаап, чыла, ылай. Ассаламалейкум, таксир торпок канча болду? Тургач экен, а? Канча болду басы? Сатылбай калды. Ака торпоктор канчадан болду? 267. 267 болуптур. Экөөтөн эркек жаш торпок экен. 267 болуптур. Таксир канча болду? Бунажын. Aldadık satalım. Канча болду ака сиздики? 65 oldu. Сатылбай калды. Канчадан болду ака? 42'den. 42'den болуптур ошолор. Мына достор, базардын ичине кирбей эле коелу, ылай чыла экен. Мына сыртында туруп, сатылган реалдуу бааларды тартып көрсөтөбүз. Торпок канча болду, аба? 34 миң болуптур ошол. Ургач торпок экен. Бир жашар. Ургач торпок окшойт ака, канча болду бул? 27.800 som oldu. 27.800 сом. 28 миң сом, 200 сом кем болуптур. Ургач торпок экен. Тайлар канчадан болду ака? Тайлар канчадан болду ака? Сатылбай калыптыр. Мына достор, базарда эл ушунча бүгүн. Bundan көп болчу эле. Жамгыр жаганына байланыштуу көбү келбей коюптур. Ушул 53,5 миң болуптур. 53.500 болуптур ушул. Ургач экен. Саны канча болду, аба? Саны канча болду? 81. 81 миң сом болуптур ушул. Мына торпогу жаш. Торпогу канчанчы экен? 4-нчү торпог экен ушул. Баласы торпогу эркек экен. 51 миң, а? Бука канча болду ака сиздики? Сатылбадыбы? Сиздики чака? 58. 58 миң болуптур. 7. Ne olacak? 58 ming oluptur. Sizdiki qancha oldu aka? Ova, qancha oldu? 55.500 bo'libdir shol. 55.000 bo'libdir shol. Erkek. Qancha oldu do'stim? 55.000 so'm olibdir shol. Jash qonajin. Qisir o'xshaydi a? Tuyun deb qolibdir, bo'z ekan. Sizniki qancha oldu aka? 46.500 so'm bo'libdir shol. 46.5 ming bo'libdir. Tay qancha oldu Tayir aka?
Qancha aldınız? 44 jarım. Qancha? 44 jarım. 44,5 ming bo'lib tur shol. Sizniki qancha oldi aka son? No. 80 ming so'mmi? 80 ming. 80 ming bo'lib tur. Soni qancha oldi? 80 ga bermay qo'ydim. 80 ga bermay qo'yibdir. Buqa qancha oldi aka? 80? 80 ming so'm bo'lib tur shu cho'ng buqa. Hava qancha oldi urg'ash turpoq? 38 ming bo'lib tur shu. Qancha oldi tugan tay? 60. 60 ming so'm bo'lib tur shu tay. Uylar qanchadan oldi aka sonlar? 80 mingdan? 80 ming so'mdan bo'ldi deydi. Eko'teng josh turpoq ekan. Qanchanchi turpoqlar ekan? Ikkinchi turpoq josh ekan. Alasi qancha? Alasi 70, berkinchisi 80 ming so'm bo'lib tur. Eko'teng ikkinchi to'ng'ich ekan. Targ'il uydun jelni cho'ng ekan, o'shaning uchun 80 ming so'm deydi. Qancha deydi? 50 ming so'm bo'lib tur shu. Josh erkak turpoq. Mal qancha aka? San qancha oldi va? 83. 83 ming so'm bo'lib tur shu san. Turpoq erkak ekan, urg'ach ekan. Turpoq erkak ekan. Qanchanchi turpoq ekan? 4-chi. 4-chi turpog'i erkak ekan aka. So'yuk saqtu ekan ha? Cho'ng ekan do'stlar, so'yuk saqtu. Bermay qo'ydim. Çay qo'shiqlar 85 ga so'radi va. Ha. Tez qavar bu. Tartışın. Bana kişini ham tartıyorum ama. Bana kişini tartıyorum. Tamam istersiniz. Ya şunu bir tarif kaç bana götür. Bak söyle. Söyle. Bana söyle öyle bana. Kaçı götürene kaçı tartıyorum. Oldu şey chiqdingiz. Zamandır işte. Turpoqlar qanchadan bo'ldi aka? Jaylapsam. Aka soni qancha oldi? Satmay qoldi. Qancha chiqdi? 85. 85 ga satmay qo'yib turibman. Allah turpoq qancha oldi va? Turpoqingiz qancha oldi? 35 kaldım. 35 ga oldingiz, urg'ach ha? Tug'an qancha oldi bunachin? 50? 50 ming dey. 53,5? 53,5 ming so'm bo'lib tur. Taqsir qancha oldi? 35 ming. Urg'ach ekan ha? 35 ming bo'lib tur shu chash turpoq. San qancha oldi aka? O benimkini 60 oldu. San qancha oldi va? 66 ming so'm bo'lib shu san. Sani qancha oldi va? Satmay qolibdi. Turpoq qancha oldi aka? 25. Erkak urg'ach va? Urg'ach ekan, 25 ming so'm bo'lib. Qancha oldi aka? Satmadi va? Qancha chiqdi? Turpoq qancha oldi aka? 43 ming deydi. Qancha oldi osim? Satmay qoldi va? Turpoq qancha oldi aka? 42. 42 ming so'm bo'ldi. Erkak turpoq ekan. Turpoq qancha oldi aka? 48 ming bo'ldi hozirgi turpoq. Kaça geldi? Ha? Satılmay oldu. San qancha oldi aka? 50 ming so'm olib tur shu jash. Bunachin. Shol oldida turpoq ekan. Hozirgi turpoq aniq emas ekan, mana shu uydiq ekan, churqapchilik. Mana shuni so'raylik. Ekshaka qancha oldi? 60 bo'ldi. Turpoq 23 ming bo'ldi. Qancha oldi aka sizniki? 67 ming so'm bo'lib tur shu tay. San qancha oldi aka? Satılmay oldi tur aka qarshi.
Негедир бүгін базар суыз достор. Сатылбай алған үйлер көп шығып атат. Қанша болды ака? Кырпоктор қаншадан болды ака? 31-ден? Еркек бір қачы ба? 31-ден болып тұр. Бардығы еркек екен достар. Atanlar pota getti lazım. Мынаке достор, биз эми кой базардын оозуна өтүп бираз койлордун да басын тартайлы. Жамгыр жаганда достор, кар жаганда ушундай базар булай чыла болуп кетет. Ушул базардын администрациясына айтып кайрылып элек. Ушул жок дегенде машина койгон жерлерге шебенби же болбосо кандайдыр бир шагыл төшөппү койсо, анан нол кой базарга, анан мал базарга кире бериш жакты жок дегенде ошол жолду асфальт кылып койсо жакшы болот. Эл үчүн мындай бир комфорт болуп, ыңгайлуулук жаралат да. Канча болду экен мына козулу кой? 15 миң болуптур ушул козулу кой. Козулу кой канча болду экен? 14,5-га сатпадым. 14,5-га сатпаптыр. Канча болду экен булар? 12,5-дан? 12'den дейт мына. Мына күрөң 12,5. Ne olacak? 12 deyt. 500 сом айырма екен. Кысыр да булар, а? Канча сатылды ака? 9'dan болду ба? Токтулар. 9'dan boldu. 9'dan болуптур. Эркекпи токтубу? Эркек экен, эркек. Козу кочкор экен. Кимнетке чыгарып экен, Булар ток окшойт ака. Же козу кочкорбу? Канчадан атасыз? Алынды канчадан алдыңыз? 8,5'dan болуптур ушул токтулар. Кочкор окшойт ака. Канча алдыңыз кочкорбу? Я. Солу экен. Канча алдыңыз? 100% берет. Сатылган жок дейт. Козулу койду канча деп атасыз ака сиз? 20. 20 миң сом дейт ушул козулу койду. Канча деп атасыз ака сиз? Канча деп атасыз ака? Kozun satılıyor. Kozuna жетер. 11,5, 18,5. 11 sürü. Мына калбы? 11'ge бербейт ата. Өзү канча деп атасыз? Өзү 12 деп атат. 12 деп атыптыр, 11'ge бербей атат экен. Өзү эле? Өзү эле бирок мына козу экен, бирок козу 8 миңге сатпады козу. Козу нол козу экен, бирок буну өзүнчө 8 миңге сатпады. Учкун медиа. Bunu sizlerle merkezlerle. Канча деп атасыз ака сиз? Asına. Козулу окшойт, а? Ооба. Экөөнү канча деп атасыз? Yok oğlum. Yok 21. Экөө 21 миң сом дейт. Жалгыз сатсаңызчы? Жалgız. Bunun 11. 10? 11. 10 миң? 11 миң дейт. Учкун медиа. Çıkın beyde. Козулар канчадан ака? 5. А, 5. 5 миң? 5. 5,5 миң. Канча айлык булар? 1 ай болгонбу? 3 aylık ya. А, 3 aylıktan. 3 айлык? 3 айлык козулар дейт ушуларда. Эркек ургач аралашпаса керек, а? Канчадан болду досум солуктар? 18 миң сомдон дейт. Козулуу бардык, а? Мына, бардык козулуу. Kuzlar mı? Козулар менен 18 миң сом дейт. Козулуу койлор. Ya kança oldu bunu? 9? 9 дейсизби? 9 миң сом болду ушу. Мынакей достор, кой базарынын ичине кирбедик, сыртындагы эле койлорду сурадык. Азыр эми бул жерде сезонго байланыштуу көчөттөр бар экен. Сизден бака мыналар? Магнит алма дейт. Канчадан булар ака? 35 sonu. Bunlar 50 sonu. Бардыгыбы? Almalar
Almalardı 50 so'm. Almalardan bari 50 so'm deydi. Alma, boyka alma. 50 so'mdan deydi mına. Shunday sari bo'lib pishayotgan. Qancha yilda nima beradi? Tushum beradi. 3 yilda tushum beradi deydi. Gilas buni aka. Ulangan mı? Oo, ulamadı. Çoğurağı var mı? Yok yok, mana shular qoldi. Xurma deydi. Xurma qanchadan aka? Shokoladniy. 100 so'mdan, 80 so'mdan berasiz aka. 100 so'm, 80 so'mdan berem deydi. Bulchi 150 so'm qo'qon gilasgan, 150 so'm. Dörtte dağıl biraz. 100 son var. 100 so'mga to'rttadan akil bilan bermaydi, ala bunday. Bundan qaysi gullar aka? Roza. Roza gullar qanchadan bular? 30 so'mdan. 30 so'mdan. Bu yilda ochiladi bular? Ha, sentyabrga ochiladi. Ha, sentyabr. Yok ançtadan kıl biraz. Sentyabrda ochiladi deydi. Biyalma qancha aka? 100? Biyalma 100 so'm deydi. Yumshoq bodom deydi. Bodom. Mana bodomda bor ekan. Bodom sizlardanmi? Qanchadan aka bodom? 50 so'm. Bu qancha yilga tushum beradi? 200. Sonra 30 kararı. Ha? 30 kararı yaşayın. Qancha yilda tushum beradi deydi. 2-3 yılda. 2-3 yilda tushum beradi ekan bodom. Bayagı dasturxonga qo'ygan bodom o'sha-da turadi. Naka. Ne deydi? Nashvant nak deydi. Almurut qancha nak? Kurusha. Qancha? 100 so'm deydi. Bulchi mına sarı nak ne o'xshaydi? Bari 100 so'm. 50 son Almalar 50 so'mdan deydi. Arzon turmay ko'chatlar ha. Sezon o'tib ketdi da. Aprel ichi ekse mayda egilmaydi ha. Naka tuğanlar. Örük. Ne deydi? İsfarak örük deydi. Bu qanchadan? 100 son, 80 son. 100 so'm, 80 so'm deydi do'stlar. 50 so'm, 80 so'mga kelib ko'chat olib ketsangizlar bo'ladi. Numaranızı aytayım mı balacan? 57 bırak. 57 menen 17 47 17 47 03. Qayerdan keldingizlar? Oshton, Shardan kelibdir do'stlar. Mana ko'chat kerak bo'lsa Optimga dala berasizlar ha. Mana go'yken ko'chatning turi bor ekan. Aka qancha oldi atыңыз? Satılmadı. Qancha chiqdi? Жаңасы ekan. Satılbaydı deydi. Мына жерде баягы хит продаж болгон көк дробилка турат. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Бул кичине сезон неме кылып, кичине арзандап калгандыр а? Сезон кетип а? Yo, senasi shunday эле. Senasi shunday эле. Муну эми жайлоо кеткичен эле иштетет да элдер туурабы? Материалдар кымбат болуп атат. 2 ай калды. Материалдар. Ооба, силер дагы материал аласыңар да базардан туурабы? Мына 5 киловатт. 5 киловатт экен кубаттуулугу. Минутасына 3,5 миң оборот дейт. Басы канча сом ака? Буну баасы бу толку чөплө чыгарат. Чөп эле, а? Ооба, пая чөп. Пая чөп. Универсалыбыз 18 миң. Универсал 18 миң. Ал келбептир бирок, а? Жок, уну сатып бердим. Бул жалдан баягы чөптөрдү кыркат экен да, чөп, пая, а? Беде, саман. Наке достор, ичи ушундай боштук. Арматура менен сетка коюп койсо, бу ham универсал болуп калат. Universaldan nima chiqaradi? Наке ушул жактан чөп чыгат. Yemam chiqaradi. Кыдылды. Мына достор, сиздер кайерден алып келдиңиз ака? Оштан. Оштон, Шардан келип сатат дайыма. Буга сарай жака узун неме тартыш керек экен да. Ооба, бир зым тартып коет да. Раса чаңса керек а, саман пая салганда. Жок, унчалык чаңбайт. Чаң оозудан чыгат. Мияктанбы? Мисалы бир чөптү же бир немени саманды канча убакта үстүнө салып койсо? Bir preste 2 minut, 3 minutта çıkarıp. Bir preste 2-3 minutта. Üstüne salıp koysa эле мындай ылдый түшө берет өзү, а? Salıp koysa çıkarır. Же басып түртүп туруш керек болду. Жок, өзүн salıp koysa өзү çıkarır. Payаны кармап. Жок, азыр саларасыз өзү çıkarır. Номериңизди айтып койсоңуз? 0559 559 менен 04 12 18. 04 12 18. 59 менен 04 12 18, а? Мынакей достор, номерин албапсын дебеңиздер.
Жакшылап караңыз, байкасаңыздар номерин айттык. Комментарийге дагы жазып коебуз, унутуп калбасак. Мына ийгилик анда жакшы сатып алыңыз. Мына достор, бүгүнкү күнгө болгон жалпы мал базардагы сатылган реалдуу бааларды тартып чыктык. Арасында койлор дагы тарттык. Дробилкалар, көчөттөр келиптир, алар дагы тарттык. Эми биз ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздер болсо биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Бул ненин уругу экен? Зиреби? Зире экен. Канча зиреде? 50 сом 30 сом? Пакети mi mı? Кандай өлчөнөт бул? Мына ушул турушу 50 сом бу? 50 сом 100 сом дейт. Бул не экен? Перепрова, да? Перепрова? Ооба. 0 зире, а? Зире. Нолчу? Зире. Нолчу? Kaçta işte ulan? Наларчы? Ой, тебе. Налар. Мурч калем кеткен достор. Мына бүт кухняга тиешелүү, тамак ашка тиешелүү. Zire verek. Бул стакан 50 сомбу же Stakan. пакетиби? Стакан 50 сом достор. Мына достор, көрсөтүүнү эми жыйынтыктадык. Саламатта болуңуздар. Мына bir haftada bir жолу жекшемби күнү ушундай базар болот. Мал базардын чыга беришинде, же кире беришинде ушундай бир тыйкан базар болот. Содагерлер келип, ушул жерде түшүмдөрүн сатып кетишет. Алма базарда не болсо, ошонун бардыгын ушул мал базардан алсаңыздар болот. Жада калса кийим кечен дагы. Майлар канчадан ака? Мына пактамай окшойт, а? Пактамай. Канча бул? 570 сом. 570 сом дейт пактамай. Нол не май? Казакстанда отыр. Казакстан. Не, пактабы семечкабы? Пактамай. Бул Казакстандык экен. Бул канча? 580 сом. 580 сом дейт. Мыналар семечке окшойт, а? Семечке. Бул канча? 730 сом. 730 сом дейт. 5 литр. Мына канча литр? 3 литр. 3 литр. Пактамай. Канча бул? 180 сом. Мынакей достор, майлардын баасы ушундай. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар, урматтуу достор.